Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Guryo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay lumakayan a baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinaka mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilakad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guryo, nagamit kayo magayaman. Insan. Ayun, ni Roda, nobya. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalaysa kayo iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasar mi. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan mata insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti pa nagpasngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Tay pasngay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masigog mo't gawin dyan asawa man niya, insan James. Ay, wan, Manong Guryo. Umuna a baby mi day, kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawin. Iso nga, italangag sigog ni bakit. Ay gat mayata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat amukon, Manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makanak day jayain. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Ha? Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kadi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken nga. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni ta anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay Guryo. Huwag nga rod ba kay? Kat noon na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinaawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito Ti pangiluganan mikin ka.
Basit lang nga ano sa bakit. Maulawak. Agsit nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib karam ti pakinakan mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa amat ng dagiti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Kat, Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. kat, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Makipagladingit akiti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar kan iti sekundarya. Ag-enroll kan ton iti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to, nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Wala, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, sa ating ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulam mo ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nak to pampanawan. Kat nagkarimot adi nang to aramidin ti kasta. Kat may sa an-anwang ti asawa. No di na may paayan iti anak. Ha? Saan kin din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak ngay. At dadya anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Tasya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul at dubyak tagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa ay. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak itibagay. Umada din sa ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayon na anti. Uwan nga ron manang rota.
Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin di ta, bayaw. Nagasat kit din ni auntie ata, nadanon na ti kasta tawon. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At itugtumot tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pakaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun? Uwan nga ron. Baka pa ikaw ang matikaawan dahi dinanang. Kulak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. An mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lahat tabay. No siyak. Saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Day tay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Asinun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakase, manong kuryo. Guryo, lakay, kag digusan. Tapno masapat ta amang lukat ijay pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganin, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbag daday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiag ta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi daytoy. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ago mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manong kuryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngam awan mat makuna nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Gan siyempre, ti Diyos, tigang runa ang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo, di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serpina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo inton bumakit kan lumakay kayawn. Di na kayo mataripa to. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket ison timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No nya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan nga
Ita ka lang manan ngayon bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon nga ay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak nga agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ka? Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyok. Aniya? Nek, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyaman anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito yung restaurant. Tagyaman anak, tayo librita ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Ngamo kasapulan mo Ay na, rumbang kumang, at kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agul-ulaw ka, bayaw. Uwan nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmanon nga bakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwin, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad insan. Tada yung mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balita. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya, Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay, no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uun manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan da ita. Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayon. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulat ta tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo naiayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag, di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tanti nagibusan, dahito apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. May imbag nga oras mo, Mising.
Mabalintag pasyar. Saan? Jak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpet. Ni iCard, nobyok. Ha? iCard, ni Nanang. Naing pag-orasyon, nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasar kamin to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni iCard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, ah. Sayo kad ngan ti kinatao na. Diya ka mo, Macy. Ngam talagang adayo tirikna kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y laan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay sak a single mom. Kaya Nakasagana ka numat ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna imunda na ng kantatang mo amangan, Macy. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisango kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang ta umunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang itanak ka. Adayaw tirignaking kwara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit tayo iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Macy. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ginanaak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka, Matt. Macy. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Ada yung selecta. Agay ayam. Ano sam nga awiran ti anak ko, ah. Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang, mat. Ay, talaga sayang Narigati makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply iti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali, ha? Jack baybayan ti anak mo.
Anak ta, kunak ko ma. Agyaman nak iCard. Ano sa kunti ag sales lady, ijay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay Jay. Sikak ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Unya ro tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbagi di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, Barok. Ta adaak mo't ang mga awawir iti apo ko me. Kuha, ada tayo uray ka trabaho na na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Macy. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumutlat sweldo di anak may ijay grocerya ngay. Basit laang, Barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang launay dagiti dadakkel mo, Macy. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida iCard. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata na singpatmat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamot trabaho. Saan kami matapapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay nasaan ka di akasta anak ko? Mala, siya kung tagkid daw iti pasensya. Saanan ang maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong damagan dito aking kwada. Tabang magipulong maling kinimisay. Kat gurain na tang tumaning tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ta anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay, gamala. Sapay ko magaroon, tagpaiso na singpag, tadya lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga anong di asawa ni Macy, tata? Saan na nga asawa na jay? Tasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damot tantara. Uray Ikaw dawat ko nga ron, asapay lang ko matagsinadan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Jack mo! Yung madlaw nga ginsising lang, di dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti balay mi, Macy. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Jack pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, ngam, di nakatasapulan no, Rabi Saan? Tadak man. Malaksid no awanam. Siguradong agsangit. Ngam, adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay ang nakarubot na iCard kan di apo ko tabangay. Papananda. Awagan taman dya anak ta.
anak ko na ni iCard nga agawid da jay lugar da. Katimpakada na kano kan ni Macy ja apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalagyo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga gawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat day jay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami lang dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawakan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutem lang ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak mata mo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ay ata sa pulan tayo. Jack, ngarut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan man ang barang makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Naitanti magbagamikin kami si. Natangkin to mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko. Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasama ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amay. Makitinulong da ka nga agsapol iti apo ko, meng. Baro ano, meron ti umawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping. Wan, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo iti na-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tada kami ti uping. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da dya lalaki kada kami nga agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kaya kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing.
Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minanunay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya, Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. pagawanan na ko ma. Nakulaapan lang ti panunot ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagdayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama ka anak ka. Di ka basta talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kin kuana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma, tatang, nana. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agdalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga iCard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, No kasta, mabaling ka di nga ituloy ko manin tagaram kan ka. ha? Nakababayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming baulat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklata. Nga orekas jay tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklunan na. Ikasar ka tagos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga ama ti anak mo. Ibilang ko pudno nga anak ko. nasingpat ka abaro gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika namin na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagkakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga ruda. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna.
napatag ka kadakwada, iso bagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Nanang, agpaiso ay asimang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano, agsublimat la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron nanang. Tas umra ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagik. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wan nga rod Ay wan, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan? No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Eh, saanan, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nagjack tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho iti restaurant Wan ano, adda pa'y bakante, Uncle. para inaw ti sapsapulek. Taiso ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay nga grug Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kanakan. Apay adi ka pa'y mat nakarubwat kataldawan. Kunak man do sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano usampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pag-applyam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga mala daw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at Uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang, takasinsin nyo mat. Uray man, aramidim latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di kag sadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo, ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, Uncle. Di na matla iba ka nakaanak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. At umanan ti agsangpet a customer. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amunak nga agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman imbaga ka anak-anak. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay.
Tapno didak kumamot tagtagibas sitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay mo na da ija trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano yung baga ko man ni Uncle Berto anak di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikataman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan Aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa'y kanong remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Naganuntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kon. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas jay na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka ginnawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini Uncle ko. Na, ay ako bangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali nga min di talamisaan, tayong dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbaglakit din ta atidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Ay bayam latan, ang mga no agipulong ko ni sir. Ang mga no baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, Uncle? Well, Mira, iso ada kayo di makaamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyonak tumanen. Wen, Uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho dito restaurant. Impromote nang nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya.
Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira? Katawan na! Iso nga anusam, Nana Maria! Waitress mo ta ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy ti cashier nga awan ka nun matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadada nga agsiserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin, a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang na! Nakawarwar pinag-isa na panawan niyo! Ay sus, Ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit ti kasi nga raramidin na. Sikan inton apaan na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo, siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalog mo kanyak ah. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupan na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupan nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya? Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahan dito restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayan nan iji kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrek ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to'y cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant ti uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Na Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo adda napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo yung restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ako mabasta pat latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek, Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrag iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungatag.
Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya ngay dayta, kababain ti naramid mo. Angkel mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga dayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak to laang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, pastalalay yung taglakaw. Diyay lugan ang inginaan, idil mo. Tano sikat ti makalako ijay. Dakal tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito'y presento. Kahit lading ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilamang dak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa, Ano samti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, katkasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sa mga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Nanang. Ikarik. Liklikan tayo
garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas a banag mo. Alaga gayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Jong. Maibos na nga ta dagito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Jong. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para itiduan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan ka tulungam amang isaksakad kalagit anak mo. Manong Jong. Ket gapiti kasta sitwasyon mo. Na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagit anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagit anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam tanakaanak pa iti duwa ta asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. On pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan nama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ti bagbagada nga yan. Sakbay amatayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko ma, tadagasat ko ken ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae awan ang yaman na kenkwana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga do overtime da. Overtime na ka na yun. Ha? Ah, hello? Ah, okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asabto kisi plaza. Agsubli akmat la dagos, mama. Oh, agyaman ak tayo naklon nakmatlagan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diya kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, Amy. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita ti unag. Jong. Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dya lalaki?
Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit Ganto kanto. mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may tisyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Agkat yam amom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Ape, anala daw kasimrek dito opisina, ay mi? Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amalat daw. Agsasarunon tila daw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kasta ti panagsungsumpat mo, ah. Timangsit ka maten. Kasano, kat kunamla no asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda niyang Amy. Bigla ti mangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kunkuana, jak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan diti opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam ditoy. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaidanon kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Ta saan asika ti boss ditoy, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano ni Amy, tinagipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam iter aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka ko, Jaime. Ngamidya babati pangurayakan ka. Tapno saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay nga yung sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Ta sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin ken Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak, papa. Awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot ten. Bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo a sweldom? Apay ay apa kasi kuram ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim idi rabi.
Nagkuyog kayo kadi? Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Balayda mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang nadakadok nga review mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang kami ti masapsapol na kitanak mo. Kan gumatang ka matinitikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtita kiti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo ti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami ta asawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wen ko makarod. Yung sampay nga ita. Tumteng to tayo tagong tao, Amy. Urayag pa yung makaturbos na anak ko. Sakbay asinaak ti inada. Alam, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa'y. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manen day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manen iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam laptagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Ya. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaisu, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam. Di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bulpen. Naisagid ko laang. Jong, apay ang di nakpampansinan. Manungal daw na kasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apay akasta ka matan. Pataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw na diti kakatwata. Jong, Panawan nak dituin ko nak. At upay taramita kay me. Ohay, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minadyak paiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko ididaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no apay di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? Ada asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot ay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasid agiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa nanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado akwartayo. Ni, apay,
Agabrod ka aya. Uwan nanang. Ag-resign ako iti trabaho. Diyak kaya ti Giant. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkaawan nak adagos. Ay, sapay adda kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid ja amayo. Ada nga min milagro nga aramiden na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabitlaang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali mo gawin tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailangan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry, Mat, papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran tapanunot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Husto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin adun nadara sa pinagsangit yo ni mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apu ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matante may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apu ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sutak ng makitkitak dagit iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hoston dalya. Di mon baliksan. Gamin, amo kung tigat mo ngay baga. Wan, nalabit. Dahil ko yan timbungat ti aramid ko. Jak pinanunod nga danak ko abapay. Jong, Pagawanan na ko man niya. Manuti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, Dalia. Sana na maulit tagi siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan di atang. Aginggat maudi nga angas ko. Thank you mananiting kay panagdangag. Kat di tanti nagibusan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurati pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, padaanan niyo pa yung dagiti sumar sa runo nga uploads tayo. God bless! Biyag. Di tao.
Uy, nagdaga ang Eric. Anya ka kadi? Dumandan ka man. Ay, abi akas ta ka no, be. Nabayagan nagpalpaliwa ka. Gamjak lag sasaw. Tadyak kayat nga agapata. Itad mo ti wayawayak, Eric. Ammom anapilitan na klaidi anak asawa kan ka. Saan ka nga ay ayatan? Nabayagan nagdindin natin, Ovi. At pa yan may isang anak ta. Ngam aging ka di ita. Kat di nakpay lang masursuro nga ayatan. Uray ka sa no ti aramidag. Jak may suro ti bagik amangayat kan ka, Eric. Iso apa nga asim ta itad mo kuman ti wayawayak. Agsinata kuman. Kayat kumat ti agragsak. Kayat ko ti agbalin anawaya. Apay, adda ka di lalakim. Awan, di nakpagpanunutan iti dakas. Taoray di ka ay ayatan, jak pulos na aramid tinaglalaki. Ngam no agsinata, adamat siguron karbengak nga agayat iti sabali. Anya, Di nakmat siguro mapabasol no apay akastuyak. Taaklo naman kan saan. Ginundawayam ti kinaganos ti panunot ko edi. 17 ko pa'y lang idi nasawanak. Napilitan naklaan na kiasawa kan ka idi. Tawan ti amok apag kamangak. Gaputa ulila ak idin. ala, saan ko man atila isid-sidir mo, Novi? Napalabas na kita. Kansa na pala? Tain kasar ka matlata. Banag apag babawyak, Eric. Sa anak lakuman anak ikasargan ka. Medyo'y anak. 8 ti tawan mo. Iso amabalin mo ti agpili no asino ti William. Uno, sino ti sumurutam kada kami ka ni Dadim? Ha? Apay ka di, mami. Nagsaritaan min ka ni Dadim ti panagsinami. Ngamin, saan kamin anaragsak iti tunggal maysa? Kanayon mo matamakita ti panagapam eh. Iso anasaysayat no agsina kami laangan. Ha? Apay ngay. Di kayag sina, mami. Kapet ngagsina kami kini mami manak. Ngam iso tagpili. Ada sigurun sa bali nga ay ayatan na. Anya kamatan, Eric. Di nakmat padaksan iti anak ta. Amumat nga idi pailaan katawan panagayat ko kan ka. Ibagbagak lang Boston, tagpeso. Daddy! Mami! Di kayo kumama na nagapa. Kan pa nga, siyo ta di kayag sina. Diyak kayat di broken family. Lolo, diyak kayat ngagsina da mami kan dadik. Patpat gakidadwa. Ay, anya na yan nagijay at dakil mo. Itatadakil ka na sa dagsina. Ibagayo ko magkadakwada sandang agsina, lolo. Ala, payam takasarita kida, apo. Ang sangsangit ni May Joy ngay may dita balay, Eric. Anyat mapaspasama ka na kayo nga kasawa. Di kay ka dimasyan ni ti anak yun. Ni Novi ti makisinsina kanya. Papa, Hindi yan. nagsakit ti pa nagsasaw-tasawak, Papa. Kanayon na nga isidir. Aginundawayak kanot ti kinainosinte na ili. Iso ang nagtinlag kanyak tasawak. At anak yun, ngim kastapay lati bagbagan na ken ka. Huwag nga rin, Papa. Kasing patak matkin ko na. Ngam no api akas jelat tatipan na kilangan na kanya. Kasi ti apo ko, kapuiti ka na yun na panagap-apayo. Huwag nga rin. Iso nga itad kung saan ti waya-waya ti manugang iyo, Papa. Palugod akon iti kayat na mapasamak. Tapno agulimagan. O niya. Ang anoramidam ti kasta, mabektaran ti anak yun. Di na kaya't ngagsina kayo. Ni Novi ti ayan ti problema, Papa. Saan na siya? Mayjoy, mangedeng kan. Asino ti sumurutam kada kami ka ni Dadim? Agsaukan, tamadaman ti panagimpakik. Tapno amok no yung pakik matandag iti kawas mo. Diyak kayat, mami. Maminsan kumalaang ti sao, Mayjoy. Noanya ti pangedeng mi iti amam, iso ti masurot. Mami. Saan ati kayat mo ti may patpatulok, ha? Diyak kayat ngagsina kayo kan ni Daddy. Mayjoy! Agsubli ka man dito eh! Masig ako maitanang mo. Ipagpagapom la ko man kinkwana. No di na kun pagan ano.
Awan maaramidak. Awatek tayo tanubi. Basta di mo panawan ni Mayjoy. Kasano nga rod ama sinaan ka, no adaklat ta dito'y balay. No kayat mo, lumasin kay ti silid. Agsina tayo ti kwarto. Basta di ka pumanaw. Takas ta ti kayat ti anak ta. Anya. Uy, may karing nga rod, adi nakpakibiyangan iti anyaman nga aramidag. Ah, No may karim adi na kun pakibiyangan. Kat maaramid ko amin akay kayat ko. Kan mapanak iti kayat ko apapanan. Sige, umanugot ak Eric. Jack pumanaw dito'y balay. ipagpagapok kita anak ta. Iso sige. Ikariktasan kan apakibyangan. Thank you, Mami. Ngamin, di mon patuluyan ti pumanaw. Basta, agsingsingpat ka, Medjoy. Agadal ka na imbag. Ti panagadal mo ti pamaysam. No niya ti makitam kada kami iti amam. Di ka makibibiyang. Maawatam? Wan, Mami. Ala, tulungan nak nga rod, tadalusan ta ti bakanti asiled dito'y balay. Tamadamdama, yakar ko dagiti kawas ko iti dito asiled. Umakar kayo kadi iti silid kan ni Daddy. Syaklaang, tanagdaga ang iti siled mi iti amam. Kan kayat ko ti agsolo. Jack kayat ti adda kaidana. Ni, apay ngagtrabaho ka kat nagmayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ta asawam. Basta, isaragnak dito'y parlor mo. Maboring ak nagigan iti balay. Kayat ko ti agtrabaho. Siguro man ta nagtrabaho ak dito eh. Ngam, binagsardeng nak lang amin ti asawa. Ay na, nagdakkel lang arud ti sweldo di asawa mo. Agtrabaho ka pa'y laang. Kan, apay, palubusan na ka nila kayo mong agtrabaho manan? Wen, maboring ak namin nga wan ar-aramidan na iti balay kayla. Alan alaan ako na beautician mo. Wano, uray para walis latan no awan bakante. Ay na, anya para walis ng ibagbagamat. Sige, sige, sumrag ka dito yan. Napanan ni Mami, Daddy. Simrag iti trabaho na anak. Agsubling agtrabaho iti parlor ti gayam na. Ha? Agtrabaho manan? Wen, tama buring ka nun iti balay anak ko. Mala, agrubat ka. Ta idagas kay di pagadalan yun madamdama. Diyak laing paggarup akas tagayam ti sitwasyon nyo iti asawam. Kunak man no inayat mo di asawam. Saan kayla? Ubingak pay lang amin idi. Iso apas pasuro taklatan no anyaman ti bagana. Nasakit tinakam ko. Taginundawayan na ti kinaganos ti panunot ko idi. Iti kas diyak na singpot ti asawam. Di mo nasursuro nga inayat, friend? Ay, saan apulos kayla? Ay, kalaat mo't nagitang ibagbagam. Awan mo't kastang ibagbagam kanyak idi ah. Mabainak lang amin nga agopen kun ka idi. Iso nga inlimad ko ti amin. Anya? Iso nga ita. Free akmanan kayla. Maaramid kun ti kay kayat ko. Kat nagkari ti asawa, di nakpakibiyangan kadagiti kayat ko nga aramidan. Tanulapdan na, pumanawak ijabalay. Ipagpagapok lang amin iti anak mi, so asana kapimanaw. Ngapkit eh. Nagsina kami iti pagturukan. Ni, Mabitla ang kayla ah. Hello? Sige, orayan nak dita. Umayan. Ay, friend, adala ang sukunat di tarwar ha? ha? Asino? Kayla, iso ni Ray. Ray, gayim ko ni Kayla. Naimbag nga oras mo, Kayla. Kastamat. Agtugaw ka pala dito, Ray ha? Agtrabaho akpay. Sana balit, tamay sa lang nga orasan, agawid kamin. Novi, ibagaman tagpaiso kanya. Asino itibiyag mo dahi chay are? Nobyo, Kayla. Anya? Ay sus, delikado dahi tangararamidam, friend. Nagkasar kayo ka ni Eric. Nagsina kamin, Kayla. Ay na. Ita, magets ko no ape hakas diti imbagbagam kanyak, may papaniti asawam. At dagayam makagapo no ape alim mamiiskan kan kuana. Kayla,
Nabayagan at kay ayatan ni Eric. Ay naman ipod nagkasar kayo iti asawa awan nang ngagkuakastakan ka. Ita lang ay bagbagam ti kasta taan dagaya man makagapo. Saan ko mat siguro abasol? No nakasapulak iti nakariknak iti pudno nga ayat. Kat niraiday ta. Iti unos ti panagbiag ko. Itaakla nga nakarik na iti kastoy. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga ayat. Basol day tangar aramidam, friend. Ay nasinaamon day tiya lalaki. Uray ko man no saan ka akasado. Gayam ka. Ngam apay adinak suportaran iti pagragsaka. Wana tatsak kayat ngagbasol ka. Sorry, ngamjak manunungan day tangar aramidam. Nang runa kat agkabkab balay kayo pay langit ti asawam. Jay anak may ti makagapo iso nga daak pay laang ijabalay, friend. Uray pay. Basta di kag dardarasudos. Sinaamkit din day dyan lalaki. Itatana sa papay. Nailaw anak anang iopin ka ni Kayla iti may papan ka datari. Apay ngamin nga imbagam kan ko na, honey. Ti amok. Suportado kanya. Tagayam ko kat nga rod. Ngam saan matgayam? Ito maminsan, di ka nag-open iti orasino. Uray mismo agayam mo. Tawan ti mapagtalkan at awitan. Amom, re. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ngamin, itaaklaan na karik na iti nagpaydo mga ayat. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga agay ayat. Nupod no nga ayat anak. Sinam ti asawam. Kwa, diyan ako ti pampanunutag re. Di na kaya't ngagsina kami iti amana. Di ka madanagan. Taure adak iti balay. Diyak pampansinan ti ama ti anak ko. Basta sinam ti asawam. Tadatantag din na. No di mo mapatkan tikid daw ko. Sorry ha. Yung masayasayat nga agsinatan. Ngamin, diyak kabalan nga ituran ti sakit amarikreknak. Tunggal adda ka iti pudir ti asawam. Diyak kaya't ngagsinat hari. Pangaasim kumamat Di mo kumaramidan ti kasta Lukas na nga rod. Patgam tikid daw ko, Novi. Nakapangadda nga kon Eric. Pumanaw akong dito'y balay. Amok Novi. At dalalakim. Nagsinatan saan? Kan nagtulag ta nga awan pinakibiyangan ti tunggal may sa kadata. No pumanaw ka, ibatim tanak ta. Wen, di ka madanagan. Agtali na ed ni Mayjoy iti puder mo. Masya nakiti apo ko. Kanayon ngagsangsagit. Kapo iti papanawan ti asawam Eric. Papa, Iho, nagkasar kayo ko ni Novi. Mapalin mo nga idarom no pudno nga talalaki na. saanin papa? Konsensyanan iti kasing raramidan na. Aklo naglatan ti gasat ko kan na. Sana bale? Tanda ti anak ko nga inspirasyon ko. Isulangan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Papa. Ray, honey, agreeing kan. Aldawan. Ingkamanganan. Madamdaman honey. Sumre ka kon iti trabaho. Agmati kan dito'y dagusta. Ala, panawan na pala. Mga anak to ito madamdaman. Maturog ako pa eh. Kaya't ko ba iti maturog? Kat, kastalatan na kanayon, Novi. Si kalatan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo iti asawam. Sana bali Taumdas mat ti matmat gadak dito'y parlor para iti kasapulan mi kanire. Ay na, Novi. Naulaw ka na talaga iti dayja lalaki. Agreeing ka man iti kasta nga raramidam. Sinaam nga minin dayjay. Mabalin ka di Kayla. No awan nasayat nga ibagam. Agulimak kalatan. Kat nasayat mat nagiti bagbagak. Panangisakit ko kan katararamidak. Panakibiyang ti kasta nga aramidam. Saan panangisakit Kayla? Ha? No talaga napatagak kan kaagayem mo. Suportaran na kiti amin nga ramidag. Di ka agbalin a kontrabida, Kayla. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Medyo'y anak. Wen nga ro, Daddy.
Agyaman nak, gapoy ti anos yung amang papaadol kanyak. Agyaman akmet. Tayo pakitam ti kinapasnag mo nga agadalan ako. Umda sa napakaragsakak day tama kitkita ken ka. Nang runa, numakalpas kanton iti panagadal mo. Kat maadlan kanton iti natalga da trabaho. Ipanamnamak day ta kada kayo, daddy. Kat da kayon to ti pangisaguta kiti balikik. Ala, itultuloy mo ti ginasingpat mo anak. Di mo liwayan dagkararap. Tapno idalan na ka ti Diyos iti napinta sa pagtungpalam. When, daddy? Kat agyaman nak iti kanayon yung apan ng palpalagip kanyak. Nagsaya at kayo unay nga ama. Patpatgan kayo, daddy. Ipatpatag ka ba't anak ko? Nakapsut ako na. Nobi. Marik na kiti bagik. At siya akong agbyagi din napawat. Umadalin santi apit ko. Di kagsaw iti kastari. Agpaimbag ka pa'y. Agbyag ka pa'y iti ato atawan. Kat agpaot pa iti panagdanata. Naipusan ti kwartata. Gapo iti panagpapagas ko. At nadagsa na sakit ko. Kat narigat na maagasan day ta. Kas ko na ti doktor. Di kagsaw iti kastari. Ayayatan ka. Tsak kabaalan no mapukaw kay ti biyag ko. Agyaman ang iti kinasingpat mo. Manipod iti aging kaita. Kaya't ko sulnitan dagiti nagkurangakan ka. Ngayon naladaw ti amin. Agsakitak matan. Di mo panunutan day tari. Agpaimbag ka. Tadyak kaya't apanawan nag. Re, agriin ka tagar mo sartan. Agtumarkan iti agas mo. Re, saan mo tangagang angas to yasawa ka? Re, natayan ti asawa ka. Ray! Agyaman ak karod, doktor. Sige, patuloy ko. Diyos ko, pakawanan na itinagbasulak kan ka. Amok, nga do dagiti inararabit ko asaan mo pagayatan. Iso pakawanan na ko, ma. Katulungan na. Tapno agimbagak pa. Ang kakanatmat ng tinatakwatan da sakit ko. Kunaklano gagangay asakit tay jay amarikrik na. Grabe matgaya man. Kasano ang paitan. Agsardan kayo nga agtrabaho, daddy. Tasya kung ti makaamu kada kayo. Ay, saan anak? Urayak nga gritayrak. Talapig sak pa trabaho. Sana bale, tamanulatawanan turayan. Agritero ako. Tapno makainan na kayo kuman, daddy. Agenjoy kayo kitdi. Agpasyar kayo. Mapan kayo iti kaya tiyo papanan. Unto anak. Basta ita, agtrabaho akpay laeng. Tadyak kayat ti maboring dito balay. Ni, ada tao, daddy. Mabitla ang tayo nakitaan. Mabain akla ko mga agpakita ka na kayo. Ngam, inturturan ko na. Eric, medyo'y anak ko. Mami, apay anak kutong kayo matan. Kasla masakit ka, Nove. When, Eric, napayagan ka agsakitak. Kaputawan kwarta kapag paagas ko. Iso na baypay akti sakit ko.
Kat nagpalinan na komplikado ti sakit ko. Mami, nakakaasi kayo kaya man. Tsak lang pagkarapakastan ti kasasaan niyo. Pagkawanandak ko ba? Ano tinagkuragak ka na kayo? Nabayagan nga ang may sakag, bibiyag. Nga mabainak lang nga umasinag ka na kayo. Apay abinay am ti bagim, Novi. Iso nga'y mayag. Tagkinawag iti pamakawan ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandag. Tapno na lang antirik na kamangipulang iti biyag ko. Saan kami ang nagpursigihan ng sapul kada kayo? Tati ang mumi. Kadwang pa ilaang tilalaki ang isukatam kada kami. Juan Novi, husto timbagat anak ta. Namayagan anatay, daydere. Apay karong nga itakalaan nga agsubli ka ta kami. Ala anak, agrubat ka. Tainta ipaagas tinam. Wan, Daddy. Sana na. Mamaina ko na yan ka na kayo nga gama. Nagrunagan ka, Eric. Nagmasulakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Tal napakawandakan. Tikiti pa naging bag mo ti panunutan. Masapul ang maipadoktor ka. Tapno aging bagkan, Novi. Ang yaman ako na ka na kayo. Manmano ti mangawat kan ka itilikodan tinadagsan ang nagbasulam. Ngam tapno maliklikam tagladingit iti masakbayan, ijam tagaramid iti pakakonsensyaam. Ala gagayam, di tan tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Jema, pasensyakan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling nga agtitinulong no sana na tayo nga agkakaruba. Ay na, nagsaya at ka talaga karuba, Jema. Amom ti tumulong kadagiti karuba magkasapulan. Nana, Agbada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Ulamlanbak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Kapay anak ko namday taray nan. Kasano? Agpapada tayo matlang nga awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo tabak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbaynan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo? Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggayd, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Eh, masyanakan ka na kao. Iso, may bagak itaking ka day tao. Magbagam may di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day di babae. Nadagsan ng tirik na kankwana. Isinam kiding! Anya kit day tangay pagbagayon, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa.
Ibagbagak nga rudan tira saon tapno isinam dayja babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina dayjay. Nasingpot ni Gemma, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay ayatag ti asawak. Kentakil ti panagtalag ko kang kuwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ama panagtrabaho intun bigat. Oh, ada ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbagat ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapuno dagiti pamadakas nga bagbagana kang trakan ka. Nasakit para kanyak a mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan anasayaat. nabayagan nga mokday ta manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib-ib-turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal ama mimpinsan ti pamilyata. Ne, apay an natumbamat amin ang dagiti masyetas ko, pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko, ipag. Samay sa, awan Ay na ti di ka nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikat tamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso man din. ibagam no niya tirason no apay nagsangit ka. Ibagam tipod no kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daddo mga masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan. Ibaga dalatan ti kay kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan katikabsat ko. Manding, Kasaritak ti kabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. pangasim manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akabsat ko. Di mo man mo ti sakit dayjay nga asawa manong. Sana nasayate ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan ka ti asawa. Ay na manong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga ro din nagbasulan. Iso pa'y tadaganas nang agipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siyak ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamap lang tilapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiapa-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Iso di mo kumamat kanunungan ti manding aramid ta asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jayla kayat na ti masursurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawa ka. Siyak ti makalaban mo. Anya? May baga ni manding tikastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawan nak ni manong manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Ah! Anya! Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? Ay, tiyawanan pa'y naman ding. Aga pa kayo nagkapsat gapo iti asawa na. Wan nga rod. Ti kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Heh, sana mabalinday tayo. Nasken na makasaritak na dyan babae. Ay, no nasken apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jack matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di ko masidaan na. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi kani manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid ak mata. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy.
makapungpungtot tila nga na. Wan nga agpayso. Ay, Ay, daytan. sika babay. Gapukan ka. Agaapan tagiti anak ka. Anya ka din tibagbagan, Ay, tata. di ka magaging cook. Ay, na, di mo kumamot ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamot? Ay, ayaw ang bibiyan mo dito. Ising. Ay, Ay, pumanaw ka. No di mo kaya ti mairaman. aya. Anya ka din tibasol ko, tatang. Apay nga agpungpungtot kayo. Man na kaya pa ka, babae. Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Tasaya at launay datang inaramid mo, tata. Agnakamot siguro dahil dyan babae. Mangirnad ba siguro na dyan babae? Napos ko launay ti rupa na di pa'y la pumanaw. Ibanta na launay yung tipagina kinimanong manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tipagina ti pamilya tayo. talaga ba? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oras siya, tata. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tata ngaya. Kan apay agpungpungtot ka. Jack, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo la serbinan mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapat ti asawam. Awan respeto na iti na kay kamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya. Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung anasayat kay kanyak. Naglastog ka mo ting agsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas ng ugali ti asawam. Umadayo talangan, Manding. Amangan no kumaro pa'y ti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Diyak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni di lugar mi, Manding. Lukas ta. Agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wana na ising. Nagsaritaan min daytoy ana imbag ka ni Manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramidan ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaulam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalos wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel ta ti respeto kadakwada, Nana. Ay, uwang gayam, alaham dagiti anak naten. Imbaglasidaan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Agi amanak ka, Nana ising. Nagado dagito yan natin. wala atawan ti naglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadon ti so kita. Wen Manding, nagasat ta, nagipatakder iti pakanan dito'y abay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaistra ti umaymangaan. Magustuhan dalaw na iti putahe. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan la day ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramida klaang ti rumbel. Extra nice! Ay, mabit lang, Manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkid-kid daw da iti extra rice. Malabakit, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itaray na ko ba yung ospital? Nakapsuta ko. Kapo iti panaguy-uy ako iti nakaroon. Anya kumangay ti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana balit saan kayo pa'y amatay. Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsuta, tadyak mo makapangalan. Ay katsalsalan nyo latan iti makantang iwat yuan. Tapno saan kayo nga agkapsot. Aniya, Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito'y balayo.
Nilangan manong Renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Di dak panawan. Awan kadwag di balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, ikarigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kayo ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaso, tata. Nakailag kayo matlatan iti pagitan niyo. Mabisina ka na ko. Kandak iti kandak pangasem. Pakpakawan. Sana kayo may dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa yung matibagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din, ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, isu nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluha. Agdaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi ka mat. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Ay na magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kabsat. Natayo mo't lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nanay Sing Manding. Naskan nga agawid ka ni dya lugaryo. Nabayag kaya man nga agsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Damat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Day ti rason no apay nga inawagan nak ni Nanay Sing. Anya? Siya kung ti makaamo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Yaman na iti panangitaray mo kanyak diti ospital. Mandeng anak ko. Awalan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kiti. Tumaran nyo na kiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panagimbag yun. Way nanak ko. Kayat ko ti maimbagan. Nabaybayan nyo ti bagiyo kung na ti doktor. Nang ato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Addan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na kanak ko. Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sapay la ko mata mapakawan na ti asawam anak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Karol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukan ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasamak ka ni tatang. Agkakamsat tayo. Kayan rumbang ada tayo matag titinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo dyan. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ka ni Gemma. Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. O,
Ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo. Agyaman nak, di ma anak kau. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan nak Pagserserbian na alakta, nga uray nagalas ti pakpakita ken kay day. Dayta kayo manon tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak iti biyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Di ma anak kau. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw renan ken ipagkarol. Alaon mi da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla makatulong kami mat iti pamilyada. Nagsayaat ka, Jima, anak ko. Ulit dagdagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. Sana nasaya at ti mangiliding iti pada a tao, taditay amo ang mga no isudan to ti makatulong katatayo. Alaga gayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Isagani Yalong Bolyeser. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, kat Diyos tagi na ititunggal maysa.